Salibonani lonke bafundi bogwalo lokuqala kumfundo yaphezulu. Ngiyalamukela njalo kuzifundo elizethulelwa ngabe EduWave. Isifundo senu lisethulelwa ngunkosikazi Doreen Mhlophe. Ngihamba labangani benu uThemba loSiphiwe. Ake libingelele bangane. Salibonani bangane ngemakhaya. Salibonani bangane bethu. Bafundi, asilungiseleleni ukufunda ngokuthatha insiba zenu zokubhala lezingwalo zokubhalela. Labo abazwela khatshana kabahlaliswe eduze lezigxingi zomsakazo. Abangezwayo endlebeni abachasiselwe ngolimi lwabo ukuze labo bangakhuthwa yisifundo. Ekupheleni kwesifundo sethu bafundi, nanku okukhangelelwe ukuba sibe sesikwenelisa. Ukumisa ingxoxo. Ukubhala isingeniso sengxoxo. Ukubhala isiphetho sengxoxo. Bafundi, lamhlanje sizafunda ngokubhala ingxoxo. Kambe kuyini ingxoxo? Themba, akusiphe impendulo yakho. Mina ngibona angathi ingxoxo yinkulumo yabantu ababili kumbe abedlula ababili bekhuluma bephendulana. Ngiyakuzwa Themba. Ake sizwe ukuthi uSiphiwe yena uthini. Ingxoxo yikukhuluma kwabantu bephendulana, kungakhathalekile ukuthi bangaki, kodwa bakhuluma ngento eyodwa. Zinhle kakhulu impendulo zenu. Ake lizitshayeleni izandla. Ake sikuphinde njalo esikhangelele ukuthi sizabe sesikufundile ngemva kwesifundo. Qalisa Siphiwe. Ukumisa ingxoxo. Landela Themba. Ukubhala isingeniso sengxoxo. Qedisa njalo Siphiwe. Ukubhala isilungiselelo sengxoxo. Themba. Ukuphetha ingxoxo. Ngiyabonga ukufunda kuhle bafundi. Yikho esikhangelele ukukufunda. Ngithemba lani emakhaya lizwile okuzafundwa. Isimo sengxoxo siqala ngesingeniso. Themba, ngiyakubona ufuna ukukhuluma. Ufuna ukuthini? Ingeniswa njani ingxoxo mbalisi? Kambe ingabe ingeniswa njengendatshana yokuzibumbela? Kuphose kufane, kodwa kungxoxo kumele sihle siphawule isiga esibhala ngaso ukuthi ngobani abakhulumayo. Siphiwe. Wow, ngiyakubona okutshoyo. Ingxoxo ifana lomdlalo lapho okumele abantu kuvezwe abantu abadlali bekhuluma bephendulana. Yikho kanye Siphiwe, uyichaye ekhanda. Isihloko sethu sithi bhala ingxoxo phakathi kwabantu ababili bexoxa ngendlela zokuzivikela kuzingozi zemvelo, natural disasters. Ake sikhumbule isiga esingenza abantu ababili baqale ukuxoxa ngalokho. Asibhaleni phansi. Lathi emakhaya bafundi, asibhaleni phansi. Ngithemba seliqedile bafundi. Akusibalele esakho isingeniso Siphiwe. Esami simi kanje. UMadonga loMadungeni bavela emasimini ngemva kwezulu likaZamcolo eline okweviki yonke. Bahamba bekhahlela amanzi ngoba umgwaqo ungathi ngumfula. Bathi thala eceleni kwendlela babona obekulibholoho sekulidonga. Bethuka babamba imilomo yangaphansi. Batsho kanye kanye bathi, uyayibona ingozi eyenzakale lapha. Ingozi le iyamangalisa. Ihle iqalele khonapho ingxoxo. Siphiwe, akusibalele njalo isingeniso sakho ukuze labasekhaya, lasemakhaya, labasemaklasini bayizwe kuhle. UMadonga
uMadonga loMadungeni bavela emasimini ngemva kwezulu likazamcolo eline okweviki yonke. Bahamba bekhahlela amanzi ngoba umgwaqo ungathi usungumfula. Bathi bethi thala eceleni kwendlela babona obekulibholoho sekuludonga. Bethuka babamba owangaphansi. Batsho kanye kanye bathi, "Uyayibona ingozi eyenzakale lapha ihle iqale kanje ingxoxo." Wenze kuhle uSiphiwe. Asimtshayeleni izandla. Yisingeniso ke esengxoxo kaSiphiwe. Themba, akusibalele esakho isingeniso. Lichisa likhupha umkhovu etsheni. Amadoda amabili ayazihudula evela kosobhuku ngoba bebebizelwe uhlelo lokuholisa abantu ukudla. Adla amathambo engqondo ngesimo abakuso. Aqale uDube. Kambe siza kuba ngabokuphiwa kuze kube nini? He, nanso ke sikaThemba, asimtshayeleni izandla. Wenze kuhle Themba. Simnandi isingeniso sakho. Ngithemba lani emakhaya lenze kuhle. Nxa siqeda isingeniso kulandela umzimba. Siphiwe, Ngicela ukubuza mbalisi. Kuyini umzimba? umzimba ikwelula ingxoxo ukuze igoqole yonke imicijo esiyibhale kusilungiselelo. Yiziphi izindlela esingazisebenzisa ukuze sichaze izingozi zemvelo? Asibhaleni phansi bafundi. Ngithemba sesiqedile. Akuqale Siphiwe. Kulengozi eyokudilika kwamabholoho ngemva kokuna kwezulu elikhulu. Abantu bangazivikela ngokwakha amabholoho aqinileyo. Yebo Themba. Ingozi zokudilika kwezindlu ingavikelwa ngokwakha izindlu zesamende ngoba zona ziqinile, izitina kazingenwa ngamanzi zidilike masinyane. Ukwengeza kuwe Themba, abantu akumelanga bakhe imizi yabo emaxhaphozini lendaweni ezingamagodi. Siqondile yini mbalisi? Yebo liqondile. Zikhona yini ezinye ingozi eziqondene lamanzi? Sengicabangile mbalisi. Abantu bangazivikela ngokungachaphi imifula egcweleyo. Ye mbalisi, abafundi abahlala phetsheya kwemifula kungangcono bangabuyi esikolo kulokugalula emanzini. Kuhle bafundi. Ngithemba lani emakhaya libhalile izindlela zokuzivikela ezingozini zamanzi. Indlala ke singazivikela njani kuyo? Nxa lomisile izulu abantu bengavunanga. Yebo Themba. Kungcono abantu bafundiswe indlela zokulima izivande ezibholaneni, bathengise ukuze bazuze ukudla. Uqinisile Themba. Abantu njalo bangahlanyela izilimo ezivuthwa masinyane ezinjengamabele kumbe unyawuthi kumbe umumbulo oluhlobo oluvuthwa masinyane ngoba indlala ibuhlungu. Kungcono ukudla isitshwala samabele kulokubulawa indlala. Indlala yesitshebo ingcono kakhulu kulendlala yempuphu. Mina vele into yokuphiwa nsuku zonke angiyithandi. Singacela abanhlangothi ezizimele zodwa basakhele amadamu ukuze silime ngokuthelezela. Ha, ukhuthile Themba mntanami. Ngifuna ukubona lapho olima khona ngoba sonke isikhathi uhlezi ukhuluma ngokulima. Ngilawo umbheda ngale esivandeni mbalisi. Libuye lize ubona. Ngizakuza sibili Themba ngizebona mntanami. Abantu bangazivikela njani izifuyo zabo ukuze zingabafeli balahlekelwe imali enengi? Yebo Siphiwe. Mbalisi, mina ngibona angani
kumele baphungule izifuyo zabo. Bangathengisa ezinye inkomo bazuze imali nxa sebebona ukuthi amadlelo awamahle. Kungathengwa njalo ukudla kwenkomo ukuze zingacaki kakhulu. Lenza kuhle bafundi. Zikhona yini ezinye ingozi ezidalwa yimvelo ezingaba ingozi empilweni zethu? Angazi kumbe ngiqondile mbalisi. Kulomoya omkhulu lo ongathi yisavunguzane. Kodwa wona umkhulu kulaso isavunguzane esisaziyo. Kuthiwa ngesikhiwa yitornado. Lo ulakho ukudiliza izindlu, ukusiphuna izihlahla, lokuphakamisa izinto eziyingozi ezingachaya zibulale abantu. Angazi kumbe ikhona into engenziwa ukuvikela kulokho. Uqinisile Themba. Zikhona ezinye ingozi esingelamandla okuzivikela kuzo. Ezinye zakhona yikuzamazama komhlaba esikubiza sithi ngama-earthquakes. Lokunye njalo esingakubhalanga lapha. Kodwa okuqakathekileyo bafundi yikuthi sesilayo imicijo yethu esizayisebenzisa ukubhala umzimba wengxoxo. Ngibona uphakamisa isandla Siphiwe. Akusitshele. Mbalisi, angithi nxa sibhala sihlukanisa amabizo abalingiswa babe kwenye icele lengxoxo ibe kwelinye icele. Yebo uqondile Siphiwe. Eceleni kwemajini yakho kulapha esibhala khona amabizo bese kulandela ingxoxo. Ingxoxo akumelanga iphutshele emabizweni. Liyangizwa abafundi? Siyezwa mbalisi. Lami ngiyezwa mbalisi. Ngithemba sizwile lathi emakhaya. Kasiphetheni ke bafundi izingxoxo zethu. Ngekuphetheni lapha kumele kuvele isiga esizakwenza ingxoxo yababili laba iphele. Asiphetheni bafundi, lathi esisemakhaya asiphetheni ingxoxo zethu. Ngithemba sesiqedile. Sibalele esakho isiphetho Themba. UDube waphosa wedlula emzini wakhe ngenxa yobumnandi bemngxoxo. Wasesithi, "Hawu, sengidlula Ndlovu. Usuzahamba kuhle baba. Ubingelele abantwana." Yebo Themba, uphethe kuhle. Kuyatshengisa ukuthi ingxoxo kaDube loNdlovu iphelela khona lapho. uDube esengena emzini wakhe. Isiga sethu lapha yikufika kukaDube emzini wakhe. Ingxoxo zethu azingaphonga kuphela nje. uDube aphonga ukuthi amasimu sokuphelile. Kumele kube lesiga esiveza ukuphetha khonapho. Ngikuthemba ke isiga sakhe yikufika kukaDube emzini wakhe. Isikhathi sethu sesidliwe nguMangoye bafundi. Asivaleliseni. Lisale kuhle. Olivalelisayo uNkosikazi Doreen Mhlophe. Asivaleliseni bafundi. Lisale kuhle bangane. Lisale kuhle bangane bethu.